Lepo pozdravljeni. Vključevanje deprivilegiranih skupin v družbo in kulturo v tokratni oddaji. Mednarodni festival plesa gluhih ter odprtje centra alternativne in avtonomne produkcije. Začenjamo pa s sprego umetnosti, tehnologije in znanosti s festivalom Kiblix. Poglejmo na mednarodno razstavo sodobne umetnosti Soft Control. Izbrani umetniki se ukvarjajo s vplivom tehnologije. V dveh mestih, v Slovenj Gradcu in Mariboru, podajajo in predstavljajo svojo vizijo sodobnega tehnološko usmerjenega sveta. Bo človek, razpadajoč v krsti, napajal hišne aparate. A microbial fuel cell generates electricity from organic material. In this case, that organic material is coming from a human being. So after a human passes away, what we're doing is harnessing the energy from that body and storing it in a normal battery. Effectively, we're storing electricity from a human being. Bo naše pohištvo samo lovilo insekte. We're looking at how robots might come into the home in the future, talking about how basically we have a view of how robots exist at the moment in films and in fiction, and we've decided to ignore all that and then make some pieces of furniture that we're calling robots. And the reason why we're calling them robots is that they're autonomous, they eat things, they sense things, and they provide a function but in the home. Kaj vse zmore tkivni inženiring? Decelulariziramo srce, se pravi odstranjujemo celice in v bistvu s tem pridobimo matrico in na to matrico naseljujemo celice srčne mišice, ki so diferencirane iz maščobnega tkiva. Bodo tudi roboti trpeli resne psihične težave. I want to express that, what humans can project on machines and make humans feel a bit strange in front of robots or machines that behave very abnormally. S projekti avtorji preizkušajo meje našega zavedanja tehnološkega sveta. To ni razstava o novih tehnologijah, ampak o umetnosti, ki raziskuje sodobni tehnološki mit o neomejenih možnostih razvoja in širitve. Good evening, Dmitry Bulatov. Kiblix is an open code festival connecting art, technology and science. What would you say is the main motto of the exhibition taking place partly in Maribor and partly in Slovenj Gradec? Yeah. Our project is entitled Soft Control, Art, Science and the Technological Unconscious. And in the framework of this project we pose the question what lies in the very foundations of the contemporary technologies. And through this project, the second question is how contemporary technology influencing us. And through this project, we try to find an answer to change people's sense of how they can mix with new reality in now contemporary, very technological society. The project is grasping the art potential embedded in robot techniques, genetic engineering and nanotechnologies. We have a large number of internationally recognized artists who are working in the field of biotech, nanotech, information technologies. From my point of view, this range of artists poses us important questions about our technological world. Somebody can think that our exhibition is about technology. No. Our exhibition is not about technology. Our exhibition is about us and our relations with technological society. As the curator at the Kaliningrad branch of the National Center for Contemporary Art in Russia, what kind of role does the experimental poetry, the visual poetry, play in your work field?
I started as a researcher in the sphere of linguistic area. So my first education is civil aviation, aircraft, so I am firstly engineer. My second education was Russian literature and Russian poetry avant-garde of early 20th century. So probably through mixing these two backgrounds, I found the science art area very interesting for me. And previously, yes, I published a range number of anthologies devoted to semiotics, visual poetry, sound poetry, this kind of experimental poetry. I believe that all our artworks and art in general depends from our language, how we think, on what language. Language is the kind of structuring phenomena, structuring our brain, so structuring and formatting. So I believe I'm a very linguistic oriented person, so I believe that, for example, large territory of Russia depends and reflects our language, Russian language, that has very long sentences. You probably remember Tolstoy phrases, yeah, and Tolstoy sentences. Very, very large. I believe that all connects, everything connects with everything. So through our language and through our brain, we can show our ideas and present to our audience. Thank you. Thank you very much. Dobra misel terja dober čut za komedijo. Komedija je komedija zgolj, če reže na vse strani. Na Svetovni dan filozofije je v Mariboru predaval filozof Mladen Dolar. V središče je postavil film Ernesta Lubitša Biti ali ne biti, komedijo o nacizmu, ki je nastala v času najbolj strmega vzpona nacizma. To je najbolj smešna komedija o buri največjega obupa. Najbolj nujno potrebna komedija. In ta odgovor na najbolj dramatične historične okolnosti je to, kar jo dela edinstveno. Drzni angažma, obrtna briljanca in nenadkriljiv humor zaznamujejo enega najpomembnejših režiserjev klasičnega Hollywooda, ki ga je filmska zgodovina skoraj pozabila. Dolar je spregovoril o ponavljanju, statusu vprašanja in komediji odgovorov, ki vzniknejo na nepričakovanih mestih. Globina je na površini. V katastrofalnem, mračnem, historičnem času vzpona fašizma je Lubitš zaklical: čas je za komedijo. Sporočilo komedije je empowerment. Dati moč ljudem brez moči. Zavračanje nemoči. Letošnja jesenska filmska šola, mednarodni simpozij filmske teorije, je poskušala Lubitša vrniti v filmsko zgodovino. Dolarjevo predavanje v prestolnici kulture je njen drugi korak, sledil bo izid zbornika. Ko si lačen, ko si bos, ko še na krožniku je noč. Literarno-glasbeno prireditev Rockerji pojejo pesnike pa je mogoče brati kot svojevrsten poskus postaviti slovensko poezijo in njene avtorje v fokus glasbene pozornosti. Gre za uglasbljeno peščico besed, ki jo osvetljuje snop svetlobe. Letošnja edicija v središče postavlja avantgardista Srečka Kosovela, pa verze Marka Kravosa in Borisa A. Novaka, kot tudi avtorske tekste nastopajočih. Moj del je bil, da sem uglasbila dve pesmi, in sicer Bojana Tomažiča, Ali veste, in Aleša Štegra, Klobuk. Pa res, da sem kot ustanovitelj projekta Rockerji pojejo pesnike ga pričel konec 90-ih, ko sem sam kot avtor nastopil na podobnem projektu, sicer res malce podobnem projektu v sosednjem Gracu v Avstriji, in čez kakšni 2 leti smo ga kasneje prenesli na slovenska tla, slovenski kulturni prostor in pričeli dosti resneje to izvajati z izdajanjem kompilacijskih zgoščenk
in odlično združili pesnike in glasbenike. Mislim, da je to zelo dobra stvar, ker rock pa pesništvo nekaj gre skupaj. Slišim glasbo, čutim ples je geslo in refren prvega mednarodnega festivala plesa gluhih. Sodobni ples, street dance in gibalni teater pa tolkalske delavnice so polja, ki tvorijo njegovo začasno prizorišče. Prvi ritmični korak. Njihov namen je izboljšati položaj gluhih v Sloveniji. Mislim da treba sve više i više ovakvih festivala da se dešava. U Srbiji također postoji festival koji je krajem decembra, Off-Frame, društveno angažovanog teatra. I to je nešto što treba da se dešava i to je nešto što mora da se dešava iz razloga zbog toga što je osobe s invaliditetom moraju da imaju, ne samo osobe s invaliditetom, moraju da budu aktivno uključene u kulturni život i moraju da budu na festivalima. Končujemo pa z odprtjem skupnostnega centra alternativne in avtonomne produkcije. Gre za središče, ki stavi na zmožnost skupnosti, da avtonomno skrbi zase. Skupina raziskovalcev, sodelavcev urbanih brazd razvija alternativne modele, predstavlja zastavke socialnih podjetij in društev za socialno vključevanje. Sodelavci pionirsko zastavljenega projekta po svojih rokavih odgovarjajo na družbene probleme. Iščejo rešitve za okoljsko, prehransko in gospodarsko krizo. Nastopajo proti diskriminaciji. Zavzemajo se za vključevanje deprivilegiranih skupin v družbo in kulturo. Za skupine, ki v sodobnem svetu našega časa postajajo najprej pogrešljive, potem nepomembne in končno nevidne. Urbane brazde kličejo ne brezupni ujetosti nekaterih med nekvalificiranimi in nepotrebnimi. Center alternativne in avtonomne produkcije, ki združuje več segmentov tega sklopa, deluje na Valvazorjevi ulici. Pričakujemo, da bomo uspešni na pridobivanju sredstev tudi v prihodnje in da bo to ena dobra zgodba, ena pozitivna zgodba, da je mogoče v nekem lokalnem okolju razvijati programe socialne, ekološke, da je mogoče razvijati socialno podjetništvo in hkrati povezovati ljudi, pritegniti lokalno okolje, da se priključi tej zgodbi. Jaz mislim, da smo na dobri poti. Mislim, da sicer sam projekt ne bi bil tako zahteven, če bi vsi ljudje še vedno vedeli, kako je sodelovati, kako je zaupati, če bi razumeli v prepoznavanju realnih potreb ljudi, ki jih imamo sami, ker pa smo vsi v kapitalistični družbi po eni strani človečeni in po drugi se na nek način bojujemo sami s sabo, da znotraj družbe preživimo, je včasih težko sanjati take kompleksne, zahtevne projekte. Mislim, da so urbane brazde zelo pomemben del Evropske prestolnice kulture, po eni strani zato, ker širijo področje boja, če lahko parafraziram francoskega pisatelja Ulbeka, torej pomeni, da se kultura seli iz običajnega pojma umetnosti v kreativnost in seveda tudi obliko sobivanja. Torej nekaj, kar za naš prostor do zdaj ni bilo samoumevno. Po drugi strani pa seveda predstavljajo izrazito konkreten primer dobre prakse. Navajeni smo, da v teh temah, emancipatoričnih temah, veliko razpredamo, veliko govorimo, ampak zelo težko se pa uresničijo res neki konkretni projekti in prepričan sem, da je ravno Center alternativne in avtonomne produkcije kot konkreten rezultat urbanih brazd seveda dokaz, da
se lahko neko raziskovalno, teoretsko delo uresniči tudi v zelo konkretnih okoliščinah. Toliko v minutah namenjenih programov kulturne prestolnice Evrope. Nasvidenje prihodnji teden, ko bosta Maribor obiskala šahist Garry Kasparov in vidno ime francoskega političnega prostora Jacques Lang.